varena vezanka sastojci, potrebno je 2,5 kg paprika vrste vezanka za preliv, 1,1 l jabukovog sirća, 380 g šećera, 80 g soli, 1/2 kašičice konzervansa, 1/2 kašičice vinobrana i još, peršun, šargarepa, beli luk. Priprema. Količina paprika je za 5 tegli od 720 ml. Paprikama odseći drške, izbockati ih čačkalicom. Ja sam to uradila debljom iglom za šivenje, na 2-3 mesta i poređati ih u dublji lonac. Preliv. U sirće dodati šećer, so, konzervans i vinobrani staviti na šporet. Kuvati na srednjoj temperaturi i stalno mešanje dok se svi sastojci ne otope. Vrelom tečnošću preliti paprike. Preko paprika staviti veću tacnu, pa preko nje neki teži predmet, da bi se pritisnule paprike. Ja sam napunila lonac od 3 litra sa vodom, poklopila ga i stavila preko tacne. Lonac sa paprikama prekriti stolnjakom i ostaviti paprike da odstoje 24 časa. Za to vreme nekoliko puta pritisnuti posudu koja je preko paprika, da bi sve paprike bile pod prelivom. Peršun i beli luk sitno iseckati, a šargarepu iseći na krugove. Paprike ređati u tegle i posipati ih peršunom, belim lukom i šargarepom. Svaki red paprika dobro rukom pritisnuti prilikom ređanja, pošto su paprike ljute, ruku zaštitite rukavicom. Kada se napuni tegla paprike pritisnuti plastičnim pritiskivačem. Kada dobro pritisnete paprike, one će i same da puste sok, a ostatak naliti iz lonca u kome su paprike bile. Tegle dobro zatvoriti metalnim poklopcima i ostaviti ih sa ostalom zimnicom. Vezanka je stara, sve ređa vrsta ljutih paprika. U nekim krajevima je zovu i pasuljarka. Domaćice od nje prave i venac, pa je suše. Naziv je dobila po tome što joj je kora kao izvezena. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.